Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Wa an Ibni Abbas lan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Annan nabiyya sak temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi. Rupane dawuh man waqa'a man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih. Man sing sapane wong wajadtumuhu kang lamun nemu sapa sira kabeh hu ing eman ya'malu kang ngelakoni sapa sik man ngelakoni amala qaumi lutin ing kelakuane kaum Nabi Lut. Faktulu mongko padha matenono sapa sira kabeh. Matenono al-fa'ila ing wong kang wati dubur, wong kang ngelakoni wati dubur. Wal maf'ula bih lan wong kang den wati dubur sapa bihi al maf'ul. Wal maf'ulu lan wong kang den wati dubur sapa bihi waman lan sing sapane wong wajadtumuhu kang lamun nemu sapa sira kabeh hu ing eman waqa'a halen jima sapa seman ala bahimatin ing atasi hayawan rumangkang faktulu mongko padha matenono sapa sira kabeh hu ing man waqa'a ala bahimah. Waktulu lan matenono sapa sira al-bahimata ing hewan rumangkang. La ilaha illallah. Waman lan sing sapane wong wajada kang lamun nemu sapa wajadtumuhu kang lamun nemu sapa sira kabeh ing man waqa'a kang waqa'a halen jima sapa seman ala bahimatin ing atase hayawan faktuluhu mongko matenono sapa sira kabeh ing man waktulu lan matenono sapa sira kabeh al-bahimata ing hayawan. Rawahu Ahmad wa ing hadits sapa Ahmad Imam Ahmad wal arba'atu lan imam papat. Wa rijaluhu tawi prawi-prawin hadits iku muwaththaquna den percaya kabeh. Ila anna fihi angin sak temene iku tetep ing dalam hadits ikhtilafan utawi suloyo perbedaan khilaf. Dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adhabu serana orang nemonen orang sea berbuat enggak perbuatan kaum Nabi Lut, yani nyabe kemalok nah sabe kedubur laki pada laki. Kocak kaum Nabi Lut karena pertama kali saya berbuat nggak nikah kaum Nabi Lut. Mereka kocak kaum Lut walaupun benih kaum tapi kocak kaum Nabi Lut
Iki panika deka nyabe kemalon kelek deka dubur. Istilah namangken gay atau behumu laki pada lakin. Kia jenggueun apa reason. Dari mamon ketemu norengak nika faktulu al fa'ila wal maf'ul bih. Paten saya berbuat atau saya berbuat, yakni nek senek binean je senek nek bine ya pate iki ya. Seteti kek laki anjere paten nek bine ya pate iki ya. Perintah agama nika. Nah, jumhurul ulama sepakat tak ada keraguan bahwa orang pelaku-pelaku mendatangi orang laki dubur nikah aneka sobung keraguan annahu irtakaba kabiratan. Aneka adalah termasuk ngelakuin perkara atau dosa sesangat raja. Dosa raja. Adapun orang laki yang mendatangi bini natibi bahasa nikah tetap haram walaupun bini natibi. Walaupun bini natibi kan halal mun bene jalan bede pacet walaupun halal kanggo sampean bede perkara-perkara si haramaki tining agama. Tak lebat jalan yada tapi jalan budi walaupun bini natibi haram hukumah. Hukum pertama, mun beda orang berbuat ngak nikah karena beda perbedaan di antara para ulama khilaf antara hukum wa fi hukmiha agwal. Hukum pertama al awal annahu yuhaddu haddaz zina. Orang yang berbuat homo seksual atau enggak kaum Nabi Lut orang nikah yuhaddu haddaz zina iya had enggak hatta zina iya had enggak hatta perbuatan zina. Wathani adapun hukum nomor 2 yuktalul fa'il wal maf'ul bih gini kabona. Hukum nomor 2 pelaku homo ben orang homo kudu pate muhsanaini kana au ghairu muhsanain baik saya berbuat kele andi bine atau andi bine. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i wa huwa lin nasir wa qadim min qauli Syafi'i dan qaul qadim daripada pendapat Imam Syafi'i. Wa kana tariqatul fuqaha ay yaqulu fil qatli fa'ala wa lam yunkir. Adapun para pakar-pakar fikih mereka mengatakan fuqaha bahwa melakukan pembunuhan terhadap pelaku sodomi G laki pada lakin aneka harus EPATN walam yungkir bentek yingkare. Benih sepakat di antara para ulama ijma'an sepakat daripada ulama mun beda orang laki pada lakin kaum sodomi. Hukum nomor 3 hukum pertama ya had enggak hatta orang yang berbuat zina al awal wa tsani yuhaddu haddaz zina. Sepertama nikah adalah yuhaddu haddaz zina wa tsani yuktalu al fa'il wal maf'ul bih. Nomor 2 kudu pate pelaku ben lakone. Nomor 3 wa tsalits annahu yukhriqu bin nar yober nikah bi apoi. Hukum nomor 3
iki penika kudu epate kelaban cara yober. Berdiriwayat dari Imam Baihaqi, fa akhrajal Baihaqi annahu ijtama'a ra'a ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala tahrikil fa'il wal maf'ul bih. Imam Baihaqi menyaksikan bahwa melihat para sahabat-sahabat Nabi pernah melakukan pembakaran al-fa'ila kepada orang yang berbuat sodomi wal maf'ul bih dan orang yang disodomi. Al-Imam Al-Mundhir juga berpendapat huriqo al-lutiyah yober orang-orang seengak kaum Nabi Lut kocak lutiyah al-lutiyah orang se norok kaum Nabi Lut kocak al-lutiyah yober binari kelaban apoi takung nangkung para khulafa ar-rasyidin arba'atun min khulafa ar-rasyidin Abu Bakar As-Siddiq wa Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Zubair wa Hisham bin Abdul Malik niki juga menyaksikan dan membakar seseorang yang berbuat sodomi. Hukum nomor 4 Ar-Rabi' annahu yurma bihi min a'la bina'i fil qaryah munakkisan thumma yutbi'ul hijarah orang neka ke bodoh tempat bangunan sepaling teki nyari gedung setingkat tinggi gedung mencakar langit munakkisan belik cetak bebe ocol thumma yutbi'ul hijarah maksudnya keantamin bibeto sampai mati. Nikah hukum nomor 4 cuma cara sebida mon intina pate nikah hadis adalah napa dalla ala tahrimi dzalik wa anna hadda man ya'tiha wa anna hadda man ya'tiha qatluhu. Aneka adalah hadis tentang nerangaki haramah ngelakonin al-lutiyah. Ingat kaum Nabi Lut. Wa anna hadda man yatiha adapun hatta orang yang melakukan sodomi qatluhu pateh. Wa ilaihi dhahaba Syafi'i. Benika adalah kaul daripada Imam Syafi'i. Karena beda dua pendapat Imam Syafi'i, beda kaul mewajibaki napa qatluhu bada berpendapat yang kita nikah yajibu hadda zina qiyasan ala zani. Bahaya nih orang yang berbuat sodomi ini. Kaum Nabi Lut dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak nyeritaaki tentang kaum Nabi Lut. Sehingga bikusta Allah seksa orang neka pateng belunteng jungkir balik marsine ko yo jeni beto mate api kecuali keluarga Nabi Lut alaihis salam. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ning Al-Quran juga ada waluton idza qala liqaumihi yatatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Banyak kisah-kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran. Nah, solusinya ada remah. Solusi agar supaya kaum panjenengan terhindar dari perbuatan sodomi. Karena maaf, pemerintah mungkin tengah mengupayakan kaum G nikah akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Agar supaya bertetangga dengan
kaum Sodomi berdekatan dan bersahabatan dengan kaum Sodomi ben berlandasan payung hukum. Jadi tahu letek-otek kaum gini. Jika saja ngguon dempal lah. Keng mon nyotos je. Dia mon nyotos. Merkem geng atau dia. Ki nika pun derem pun lah akal pun tak berguna saat nika pun. Ya bayang lagi cek laki pada laki yang senang. Cek orang nak sandi akal. Aja udah tahu kemana binena. Tak kira nyake pada laki tak kira. Masa orang sandi akal kalabi ajem. Nemu sampean ajem ke sakit pada laki. Ada. Ti orang. Mau tak dubur Gus. Luar kota, benela dalam luar negeri benih dalam negeri. Bagian cepu, oneng cepu ya, cepitani pupu. Ya tetap haram, tetap dosa. Keng tak wajib takzir, tak wajib yahat nghatah orang se adubur se sodomi neka. Beda telok se tak oleh kelero, neka tepak osom kemantan. Beda telok se tak oleh kelero, haram mon kelero. Dosa. Pertama Al-Quran. Cek sampai kelero nyatet, cek sampai kelero nulis, cek sampai kelero macah, cek sampai kelero beri harokat. Tak oleh kurangin, tak oleh tambahin. Al-Quran harus paten persis. Ngurangin sehuruf dari Al-Quran haram. Ngubah harokat daripada Al-Quran haram. Tak oleh yoba Al-Quran harus persis Al-Quran. Nomor 2, saya tak keneng yoba, bentek keneng tambahin, tak keneng kurangin, harus persis hadis. Sampai dengan sengaja aneh ngerubah hadis haram hukumnya. Karena Al-Quran bi hadis ini kederajatnya 1-2, artinya tak bisa pesa. Pada wahyu Gusti Allah, keng lebat malaikat Jibril, debu kibi kanjeng Nabi. Mun Al-Quran debu Gusti Allah, si langsung dekat Gusti kanjeng Nabi, bener debu kanjeng Nabi, tapi debu Gusti Allah saya wahyu waki dekat kanjeng Nabi. Jadi hadis Nabawi ini juga wahyu dari Gusti Allah. Al-Quran saya peturun ke kanjeng Nabi juga wahyu dari Gusti Allah. Si nomor telo setek tak bisa kelero, cek sampai kelero di Al-Quran cek kelero, hadis cek sampai kelero. Nomor telo meraba nih, cek sampai kelero jalan dia. Bah makmu firman kita tak nyaman aja. Mohon sampai kelero neka, kelero ke jalan. Karena anu mau tangis tetiongku bahaya neka. Hah? Hajaknya menandri ya, jaga aja. Jangan sampai kelero neka. Al-Quran jangan sampai kelero, hadis sampai kelero, nomor telok meraba nih. Jangan sampai kelero. Mohon kelero saat, mohon kelero sebine bisa nuntut dekat hakim, doman, wajib ngentek sampai bedo saumpama. Wajib doman, wajib ngentek. Laporan ke hakim, lapor hakim apa? Aduh, tak podal badel pon kim, hakim. Kening double XL je wis. Berkena ngaji penting. Badalan jalan neka siapa cetek kening lebeti. Kini ka dubur neka tek kening lebeti walaupun bina netibi. Nah, Pak Usman mantan bola. Nah, terus cara ndak remah. Bada sahabat yang kita neka seranya mana hadis Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, beliau atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atanya anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Atanya tentang kebagusan ke Kanjeng Nabi, takok
nototen dek ke kelakuan-kelakuan saya coba karena zaman Kanjeng Nabi ini kecubaan ada sekali. Sobung sekali kecubaan paling bagus-bagus zaman Kanjeng Nabi, khairul gurun gorni. Semarin ini kepon macem-macem pona. Semarin wafat Kanjeng Nabi ini kampun macem-macem pun. Alirankah, kemaksiatankah, tapi tetap terkendali. Tapi zaman Kanjeng Nabi ini subhanallah paling bagus-bagus semasa tabah zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atanya Sayyidina Hudzaifah kala, "Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahilatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair." Ya Rasulullah, dan kaula nototen ke zaman jahiliyah ben kejahatan-kejahatan ben keburukan-keburukan saya lakonin ning zaman jahiliyah. Faja'ana Allah bihadzal khair, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini, yakni agama Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebagusan ini bakal ada kecubaan ya Rasulullah? Apakah semarin kebagusan ini bakal ada apa? Kecubaan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dabu, "Na'am, iya, bada." Semarin kecubaan yakni jahiliyah datang kebagusan, apakah mari kebagusan nikah bada kecubaan ya Rasulullah? Kau letakok notote. Deka kecubaan nikah. Qala na'am bada. Qultu wa hal min ba'di dzalika syarr min khair? Panapa bada dari kebagusan nikah? Min ba'di dzalika syarr, dari kecubaan bakal bada kebagusan. Setelah keburukan akan ada kebaikan. Faqala na'am. Bada boleh dikit kebagusan semarin kecubaan semenimpa seterjadi jadi. Wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhnu ya Rasulullah? Panapa kak dinto dakhnun kak dinto ya Rasulullah? Qaumun yahduna bi ghairi hadzan ta'rifu minhum wa tunkir. Bekal bedah engki peneka saya koca napanya mana dakhan kala Dukhan, beliau berkata, apakah saya kocak dukhan kak dinto ya Rasulullah? Maka beliau berkata, suatu kaum yang mereka berpetunjuk dengan bukan petunjuk dariku, kata Nabi. Kamu mengenal kepada mereka dan kamu mengingkarinya. Bekal beda orang se pendapat kaum sodomi tak apa-apa. Terjadi hukum mungkin. Bahkan ngaranen cerita Al-Quran kaum Nabi Lut ini cuma tak bisa dipertanggungkan jawab, kebenarnya tak pati otentik kebenarannya, kurang valid bahasan remangke. Al-Quran ini diragukan ya. Ini ke orang-orang saya kocak jil gerakan Islam liberal. Jadi orang laki pada laki tak apa-apa. Loh kaum Nabi Lut ancaman nabinya cerita aja kau ngangkelero jan. Ini kejil nih kan. Bener gerakan Islam liberal tapi gerakan iblis liberal nih kan. Karena ngerosak Islam nih kan. Nah, tiba-tiba ada orang yang berpendapat bener kalau bentang petunjuk, ngalak bener petunjuk dari engkau. Kanjeng Nabi saat debu. Apakah semarin ini kepada kebagusan ya Rasulullah? Setelah beda orang-orang yang nggak nikah, yakni napanya mana saya berpendapat bener dari tang pendapat, saya ngalak petunjuk bener dari tang petunjuk. Atanya pole sahabat Hudzaifah kala, napa ki beda kebagusan pole ya Rasulullah semarin kecubaan penikah? Naam, iya, bekal beda. Saya apa nikah ya Rasulullah? Dzalika bekal beda. Naam, du'atan ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Bukal beda boleh kecubaan jadi orang-orang dak orang si dakwah orang si ngajak dekat labeng-labeng neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah hum min jaldatina, apakah mereka dari golongan kita ya Rasulullah?
Atanya boleh sahabat nikah. Wa yatakallamuna bi alsinatina, apakah mereka berbicara sebagaimana kita berbicara? Bahasana. Nah, bahasana pada kaulen pada. Bahasana pada kaulen pada. Maka sahabat ni katanya, qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik, apa yang engkau akan perintahkan kepada kami jika kami mendapati atau menemui zaman yang seperti itu ya Rasulullah. Maka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beri solusi, beri cara, talzam jama'atan minal muslimin, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, lazimi jamaah yang terbesar dari umat Islam dan pemimpin-pemimpin umat Islam saya kening etoro imamah. Norok sebagian besar umat Islam, jangan norok bagian sekelompok-kelompok kecil nih kah. Walaupun berpendapat oleh sodomi oleh cek torok jamaah dari umat Islam, kebanyakan umat Islam ban imamah orang saya kening torok. Qultu fa illam yakun lahum jamaah wala imam, katipun panapa mon orang neka tak mangki jamaah, tak mangki imam, tak nemoh kebanyakan umat Islam yang saat nikah ya Rasulullah. Tak ada orang saya torok saat nikah. Nototin orang kali buat cubaan melolo terus dak remah napa saya perbuatan yang zaman penikah. Fa'tazil tilkal firaqat kullaha, ba'an menemunin kata jeriah wis tinggalkan golongan-golongan firaqah kullaha, sekapin orang golongan A, golongan B, jamaah A, jamaah B, aliran A, aliran B, cak toro mun pacet ada saya toro ah. Walau anta'dha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, cek sampai kakek war keluar dari bungkona seakan-akan kakek walaupun mati kambingnya kayak kaju lebih bagus tenimbang kakek norok golongan orang-orang si tak ngajak takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ane kemudian gambar lagi Pak di sahabat Hudzaifah. Bisa bayangkan cerdasnya sahabat Hudzaifah. Benar cuma atanya sebekal terjadi, tapi atanya apa sih harus kerjakan saat menikah. Setiap kecubaan apa sih tadi? Dari nabi-nabi sampai nabi terakhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kapi ini kemakin elakon kapi. Sodomi laki pada lakin setia beda. Ayo, apa sih tadi setia? Beda kapi Pak. Beda kapi mungkin. Bine pada bineen beda, laki pada lakian beda, beda kapi. Ngecok tempongan beda. Kecubaan bila nikah saya lakonin bi umat-umat lamba sehingga seksa bi Allah Subhanahu wa taala, makin pun terbukti beda ongku bonan terjadi kapi bonan. Saking ki dadi umat Kanjeng Nabi, wallahi mun bani umat Kanjeng Nabi ancor kabeh sebenarnya enggak. Karena pun Kanjeng Nabi ada bu ummati ummatun marhumah, tang umat-umat saya kebeles dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi norok pat pendapat orang saya ini makin ini ke pemerintah pun mulai ngesaakina kaum G laki pada laki ini ke beda payung. Jadi oleh akabin laki pada laki mardiri ya, beda buku ni kan iki ya. Paham ya? Jadi kemantan pada jengguan, kemantan pada berisen merde. Karena pun jeratan hukum tak ada. Pelaku-pelaku sengaja dibiarkan. Saya teror yang barat. Sebarat dia kalah, terlalu ke barat-baratan dina. Barat ni ke kaum G ni ke beda tengerah, tingan-tingan. Ning Amerika ni kah? Kaum G ni kah berdengar tengerah, mun tingan-tingan celeng, tingan-tingan celeng berarti kaum G. Makin di Indonesia yang ke tren yang ke gaya, padahal ini ke kaum G, laki pada laki pada seneng enger-tenger mun tingan-tingan pakai tingan-tingan celeng ni berarti ini ke kaum G ning Amerika. Repot kaki semua pengalaman dia ya. Amerika saya bahas Pak, bener bajuran tok. Malah sampean oning tak gempang ronero. Hajuk bagus asentaran. Lho, asentaran bagus, ane ke kaum G. Laki bene laki, bine bene bine. Pakaian abaya mun kemantanan sebrieun.
Cuma ya berisen. Dan ini kak berdempak hukum gelap kutu paten, kutu buang, kutu yang lagi dari atas, kutu yober. Nah, terakhir, mun beda orang ngelakonin dek kahayawan. Patek iki aja. Arya si ada benyakan dek buah-buahan gaji. Kambing macam saran. Kula kan beri akhlak BTBN macam ni. Ingat beda yang didajak neria. Dajak nembong. Kini kula bilang. Aku otak aja. Kok tak kecongok bu. Huta. Iya sama put aja selamat. Telur tak roba muan aja. Coba roba telur tak keluar nengko keluar muan aja derem apa san. Beda nak kanan sampai makin nih kak. Kanca kula bilang madrasah kan tuh. Kok tepak telasan, Pak. Kok takut congok. Apa jo? Aduh, huta aja masih etang petang banjel. Letak kuat aja ling aja. Bodoh saya teroka ento. Pola na ciling, murah pecolan no semok deh. Dari mana orang kata jadi tetap pada faktuluhu pate. Hari sedek punya najam dia. Aku tak punya telur aja. Ya Allah, mak beda orang teroda haya beri derem. Mo soal jeling sap jenglungnya ebur. Pas pak kuat ya kuat. Ajeling buriin sapi saudara. Lemon orang akal elang terjadi orang bine bedanya mana? Tahu saya sebut nyaman orang bine luar negeri. Apa long bi patek pak? Apa long bi jeren derem sambian. Karena pun orang-orang nggak neka akal tak yang kui pona. Kan bojen nyari orang, ada yang jeren, tadi jeren neng roh, maaf kalau non sebu, etakku itu sampai aja mereka pelebu dek kemalon. Are wis gila kelas tekir wis, edisi terakhir gila dana, bi jeren bayang lagi, kurang ngetok berarti jalan. Dan orang baik orang laku atau orang bini saya berbuat bi hayawan, orang apa aten hayawan apa aten kia. Bocah hayawan, ki masalah hayawan, malah orang ruah, jaga, mbin, jaga aja menjaga. Siapa nak takut temu orang selakton dayar ya. Kecok bener keng kalah, roh keng terus ke burin dia. Aneka perbuatan kaum Nabi Lut ini kebahaya, paham ya? Tidak sampai terjadi. Jadi walaupun hayawan sekalipun, hukum haram dan tetap hukum apa ada surah pada ibu kanjeng Nabi. Alhamdulillah terbongkar kepada selamat kapi. Amin. Jadi hukum berdempak ni kelak ni kah? Bahkan pendapat Imam Syafi'i sekalipun tetap kutui pada dia. Terbongkar kepada selamat. Amin. Anak-anak kapi jaga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala jaga engki. Sampai kenal-kenal orang sing ngak neka, cong bencong bareng siapa kenal aja orang mangken bencong e bedeteng sih. Drum band bencong. Apa senang ke bencong, apa tertarik ke bencong, dia remau orang kerja madrasah udah teng bencong. Hari ini ada keterang nah, beda kaum Nabi Lut bahaya. Lah ya doh, tak sengoca. Silakan beda teng drum band, keng lagu na kisah Rasul, Tola al Badru, Salawat Badar. Napa sih mendidik nada kanca santri? Warian jo ongko atas pentas, bi nyawer, wajoget, bencong pak. Musibah raja nih kak, musibah raja. Seneng sama anak tadi bencong dah, kan tak seneng. Bangga tering tu di anak tadi bencong nih. Walaupun sangkuna bencong nih tak terus tadi bencong aslinya, karena pun pergaulan nah. Mereka nak sampean mau di anak laki bini, mau ki kene nih kak, siapa teh papolong, saya laki bini siapa teh papolong. Apa? Takut dikik bini ke titi tomboy, titi laki. Sebine takut tadi bine. Karena sering ngapolong, masih laki pun mau mainan nane ke boneka ngemben, tadi bine ongku deki sampai betek tadi betek bine. Tadi mula di anak laki bine, mainan pelain, siapa pada, deki tormontoran sebine tormontoran, ya waduh betek laki akhirnya. Dan bahasa nama ken tomboy. Mau di anak laki, cep melaki tungkindungan cep melaki boneka. Akhirnya nyosoin deki kayak anak laki kira. Akhirnya kan dibetek
napa bine dadi bentu dadi makhnus dadi datina nah mun tahu isem kan denger apa usah ta bade Lailatul Ijtima'an disa ten pola masjid apa akolaan lemalem ning sem kandeng keneng nah bade kontes di saja bade busana muslim ruah nah, iki karena tak jaga bireng tuan akhir pun terpengaruh engku bahaya nih bahaya ya jadi pola ngeding kota ka ajem aja benian tuli congok aja takut deki atuat ngaku ngingatan lor bebeni padiki war kula tak kotak bapak iku deki kadu naudzubillah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun Allahumma أسعد مخلوقاتك سيدنا